Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyulun abusi unggasin sidabah yang dike abusi nakeh kitab suci Al-Quranil Karim. Jadi lun kena pesamponyo kitab sidam duahnyo kitab suci Al-Quranil Karim. Nyo kon Bible dan nyo kon buku dan nyo kon Injil, tapi nyo nakeh kitab suci Al-Quran katanya. Yan Pak nyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Yan Pak. Nyo Fatihah. Baik ni pergi liurung drone pu. Nyo surat Fatihah. Pak nyo Fatihah dan nyo Alif Lam Mim. Yan. Nyo kon buku saya apa? Nyo kitab suci Al-Quran yang na terjemah. Jadi dalam halnya lun kena pesampo kepada sira lun yang kali tuduh lun menansit keseimran pase, yang kali dipegah lun pancuri kameng dan yang kali dipegah lun pancuri jeh namun hana pupu nyo kitab suci Al-Quran. Menyo awak dro ke yang kali katuduh lun, yang kon katulung musumpah siat bulage lun musumpah kamat kitab suci Al-Quran, katung ia sembayang kamat kitab suci Al-Quran kamu sumpah. Ya Allah ya Tuhan lun, menyelun nacu kameng ya Allah nelaknat ke atih lun. Ya Allah ya Tuhan lun, ubena fitnah yang ka menimpa yang kali geleangkan li Abu Mudi Mesra ya Allah, namun haik ke petanggung jawab lom Tuan Inohat. Bahkan fitnah dalam karangan media Mudiatul Fatah memacam-macam bagawa atih lun ya Allah, haik lom ke petanggung jawab ya Allah ya Tuhan lun. Ya Allah ya Tuhan lun, nebi keh laknat atih urang ba fitnah kelun ya Allah ya Tuhan lun. Nebi keh ya Allah si gotru atih Abu Mudi Mesranyan nelaknat keh dayahnyan ya Allah ya Tuhan lun. Karena berdasarkan dari dayah Mudi Mesranyan yang kepetebit media kelun, yang karang haba, yang geba fitnah kelun memacam-macam ya Allah ya Tuhan lun. Nyolun mesumpah atih kitab suci nyo ya Allah ne pesampo keh dan ne pelemah keh dali ya Allah, menyelun masalah ya Allah lun mesumpah atih kitab suci nyo laknat keh atih lun pajan mantong jit ya Allah ya Tuhan lun. Namun menyelun hana lun pegaut kesalahan ya Allah ne laknat keh atih urang ba fitnah kelun ya Allah ya Tuhan lun. Terima kasih berai tetat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.